he video hianin gastritis stomach ulcer le puma acid tam lutuk ti ji om na turte khatiang damdoi lampang kha kan ron soidon ani kumruk liam ta khan hetiang lampang hi video ka siam to a kha mi video comment tamber chu I tong rang lutuk kan hreman lo ti kha ani chu wang chon he video hianin toy si kim si fia taka in hriat thei na turin fia takin muang lutuk si lowin kan ron soyanga hemi kan soizau ma hianin he kan en ho lokang Higher and Technical Institute Mizoram Hatima Academic Session Tharatan Heng Course Shangshang Become BCA BSW BA at the hand admission at detail application he online le offline na submit thaya class 12 first class passed in tan direct admission at thaya distinction na passed in tan free admission pay kan niyang day scholarly hostel tour na apply thaya college bus service sa ombokani National Assessment and Accreditation Counseling Mizoram Private College zinga accreditation na pay kom suna hand admission ron tivero le shitiang du tan heng number a hand inglai pu in zo chen therangani information sang lai prospectus to college website atangina enthe boke athale mai hatim chu nak B+ accredited ania kha first le distinction a pass tan page one in admission kha all sam mail khop mai ani o in lovanga event theu don ania ole masabera kan soitur chu Antacids ani Antacids chu enge kan ti chuan puma acid omte kha acid om thur lutuk angchi te kha an zuk pol dal ngal thei ani heng Antacids kan ti te chuan ti chuan Antacids a hianin example sang anoma chung te chu calcium carbonate te magnesium hydroxide aluminium hydroxide le sodium bicarbonate te hiani Mizoram a chuanin heng brand te hi an lar de ubi ka Digin mo Gelusil ino chuanin Gelusil MPS kan ti angchi te kha an lar de ubi ta hei pum acidic lutuk ron sa hut thin thip chuanin gastritis chuan hei pum thur khatiang angchi hrim khan thok le khata khatiang angchi zukti re na tur damdoi te hi Antacids kan tita chungzinga chuan Mizoram lar tak mitam takina kan irin tu Digin Gelusil algil te poniang chu ti chuan hemi kan han soipa ka soidu poimo deu chu hemi damdoi kan ron soifia kan ron soizau hi mani thuwa damdoi e hi ahim lo ti hi kan soi le du bokani doctor chonge ei tur he video hi chu education awareness ani ti khamilo hriat sak do ania kami kha Antacids chungcha ani ti chuan adot le a chuan adot le kan kalmain hemi Antacids hi a thok chak emema ti chuanin a tho chung kha arei lawa emi ulcer te gastritis te kha ati dam chuang lawa amaro chu emi ulcer te gastritis puma acid tam lutuka wanga kan taksa om nuam lo te kha thok le khata khanin antire ve thei ani kha athatna ani ti chu adot le chuanin proton pump inhibitors he thil hi chuanin kan taksa acid ron in siam chuak tur kha aveng ve thung ani poimo khop mai Antacids kan ti kha chuanin acid omsa zuk pol dal he proton pump inhibitors kan ti te chuan kan puma acid in siam tur kha ati claim example a chuanin omeprazole pantoprazole rabeprazole esomeprazole lansoprazole kan ti angchi hote atopa prazole om ho kha khangte kha proton pump inhibitors kan ti ta Mizorama abren lar deu te chu hei pantop pan 40 omes pantocid pantosec pantodac ti angchi te kha khatiang kha anita hemi brain kan soilan tel du zeu chu a brain nei ma hi chu eng po ni se adam doya kha entinan pantoprazole te po he then chu I pen 14 ta then chu pantop te pon ti ta a brain nei ma han boilo turani adam doya kha adam doya kha adik takani chuan khangte po kha ai vek thei thoni ti kha kan soitel du bokani brain nei ma hi chu company ten mingan phu khani ve meya adam doi tak apantoprazole ro kha chu kha ro kha chu company ten mingan khak thei lawa nakina damdoi dorain han kalanga pharmacy han kalanga han entiang maulamo pantop a hen eng brand nge in nei eng te la han brand sang ron pe cheunga ain angvekani khami ha kan soidu bokani ti chuan heng proton pump inhibitors te hi peptic ulcer gastric ulcer hei pumpui ulcer chuan acid reflux kan ti atan te point khop mai ni hei acid an ir chuale thinang te hi mo heng te hi gastritis na sa te pe hi chuanin om du thina khami GERD kan ti angsi acid reflux enkawl nan te po khanin an mang thin ani heng pantoprazole proton pump inhibitors angchi ho shrim pe hi chu Mizoram mai ni lo India ram puma hi anin doctor tena an prescribe na satberani adam lautan chuan heng te hi cho ei ma a then chuan in zingkara te ne a then chuan zan mudona te ne ya poimo bera chu
korwa line ei tur te hi poimo berani a then chu jingkara ka ehin ka ngei zok then kha chuan zan mudona ke ehin ke chuanin ka ngei zok in ka hria antita engpon ni se eng huna po khan eula korwa line ei turani e daijin te khatiang ero kha chu hei chu ei khama te po khan ei theita mo khatiang vel kha ani usually taken before meals so ema e yani tang puya chuan hei hianin ulcer gastritis kan nei te adam theina turatan khanin mintran pui ve khop meya mase invenfim khurangai khop mai ni heng pantoprazole hi ei hnem lutuk chuan le rei tak kan eina sat lutuk chuan kan taksa vitamin B12 te magnesium te calcium level te kha atika hiam ve theini ti ero kha chu hria turani thil reng reng hianin positive anei chonin negative po hi om nge ngei turani side effect omlo ti amin damdoyan ron advertise te reng reng choma ring du reng reng su side effect hi om nge ngei side effect om je chu positive ani lo pon negative ani nge ngei don athalo soina hi chu adverse effect kan tia side effect minati chuanin positive le negative athale thalo kha akok thei ve ve ti te po kha kan han soi lang tel ni ta se adole chuanin H2 receptor blockers ti hi omlea hei po hi puma acid in siam chuak tur titlem tu ania amaro chu he thila hi chu pantop kan ti angchi hei omeprazole kan ti angchi proton pump inhibitors kan ti ai te kha chuanin a thodan kha anep deu ti meila an thok chak lo jok deu han te khin chuan an pani khan mo chuan rani ti din te po hi telani he thila hian mo he thila hi chu tlemi na controversial de warani ti din te pe hi chu wang chuanin helam pang hi chu soizau ta vak lowila ti khan hreve topila mo ka kha atok viewin ka sia hemi H2 receptor blockers bi hi chu ti chuan antibiotics for H pylori infection helicobacter pylori infection hi omle hi chu ulcer shikni kan ti ang khani ta ni heng ulcer shikni ate pe hi chuanin khami pantop eiba ka khanin antibiotics te etel kha angaya chu wang chuanin chen khatina hei Instagram DM lama te pon mi ron zol le nol zela ulcer shik nei angchi hi ka nein ka insia an ron tia amaro chu khang te po ka hrethiam lu tukani chan chu an mani hrisel na kha angai poimo ti ka ria maro chu nein ka insia ti ai kha chuanin in NT rula investigation te khati ula ulcer shik nei ani nge yem ti te poka han confirm mula khatianga ulcer shik nei ani nge phei kha chuanin doctorin damdoyan cho cheu kha thata ka inei chuanin adam do ne me mani ti kha kan ron soi du bokani emi bacteria helicobacter pylori hianin ulcer athen theya chuan antibiotic hemi atana an cho tel thrina te choi amoxicillin clarithromycin metronidazole tetracycline te nita mase thilpoi mo deu chu ei tetracycline kan ti ang chi te naw pai lai te phejonin ei hi a hla omani chu wang chuanin damdoi te hi ei huailu tuklo te hi angai ani naw pai lai ei lo tur tin naw pom lai hei naw nute ne lai khatiang nute na an ei lo tur ang chi te kha khang te kha a om ve chu wang chuanin ei film khur te hi angai ei pollo tur te kha a om ve ti te kha hre le bokila huailu tuklo hi damdoi thila hi chuanin afin thla khopani ti kha ka kha kan hanin aware non molmol ni ta se apoimo khop mai ti chuan antibiotics tengat phei hi chu a course kim a engei turani a course kim lo kan ei chuanin bacteria kan tha kim lo te khan khami damdoi ina nakina atha thei to lo na tur khanin anlowin siam danglam ve thei ani anlowin mutate thei anlowin evolve thei ani khawang khanin antibiotic hi a course kim a angai nge yani apoi mo khop mai he thila hi chumo hemi ulcer shik ne yani mo ni lo emo mani thu antibiotic lo e tan ringot a course e zo lo te hi a hlom lutuk WHO te phejonin kum sang ni somnga phejonin antibiotic ina bacteria an tha thei to lo wang hianin mitam takin nun na an la chan don te in tu na hianin an soiloka hi hovel mi thiam te ponin an boipui luai ni te kha kan ronin aware bok ni ta se athange ti zo adon le chonin mucosal protective agents antita hei kan pum hi acid ina ati chiat theina tur laka khanin azuk veng ani hei kan pum ni ta se hei kan pum bang ang khan ni ta se ti chonin hei acid ni ta se acid le kan pum in kara khan te khanin layer kha azuk siam ani azuk inda chat maya khatianga damdoina khalai kan pum ulcer om theina turte gastritis ina khatianga thil azuk tina theina turlaka tra kha min lo veng ve heng mucosal protective agents te ho hian a example a chuanin algla sucralfate kan ti ang chi mo bismuth subsalicylate kan ti ang chi ho te kha khang kha anita ani heng te hi gastric ulcer ate gastritis ate le pum nuam lawate po hianin an mang ve fo ani amaro chu bismuth kan ate hianin kan ek te ti dum theya tin hemi
mucosal protective agents le ni chi na ka soyeng kha antacids ha daijin kan ti ang chi ho te kha khang te kha e na sat lu tu ki zonin ek te hi ti khal ve thei ani chu wang chon hetiang kan e te hi zonin tui in tam te po hi war le zolila kha apoi mo emani ti kha kan ron soi tel du boka ti chona dor le a chonin prostaglandin analogs ti ne hi chu common vak to lowa mi tam tak phei zonin ulcer le gastritis devel enkawl nan khanin an mangwak to lo chan chu Antacids kan ti te proton pump inhibitor semi pantoprazole omeprazole daijin kan ti ang chi hote alar MMA ni mizora ma chuan chu wang chuanin heng prostaglandin analogs te hi chu an mangwak lawa ma ro chu an man na 29 na chok na NSAIDs kan ti ang chi hoina kan e na satlu tukina ulcer athen theina tur la ka ta kha heng te hianin min lo veng ve theya ti chuan heng te hi chu doctorina an cho kha e ya thati kha kan han soinon le du ani mi pakhat emo nu pakhat mi pakhat khang te khanin ibuprofen te diclofenac te kha an e rei lutuk awang khan an pum te kha lo thalo ve theya khang ve na tur tan khan heng prostaglandin analogs kan ti ang chi heng te hi doctor te po hianin an cho tel thina heng te pe hi chu nau pai lai hi chuanin e lo turani top mai na mo chuan heng dam doi te po hianin ko thalo te po kha athen ve theya ni ti chuan luak chuak le pum nuam lo tan entinan pantop d common lutuk pantoprazole plus domperidone domperidone baka hianin metoclopramide ang chi te poyan mangtela heng te hi chuanin luak chuak te kha ti rea entinan kan puma asit tam lutuk chuan kan luak te chuaka luak chi si loin kan luak chuak bur he kan wak ve de uthin da kha tiang te po kha om thei ani kha nga khan doctor te in han entiranga in na khain han soyenga hi chu pantop cho chi ni lo pantop di ya mamoni hi te khanan lo ti mai don ani domperidone hianin luak chuak tur te kha atire ve ya chon heng ba ka hianin pumpuar te gastric reflux om theiang chi delayed stomach emptying kan ti ang chi te mizo tang han soifi don on the spot a react kanina la ya ka in buat sailok mi lo tu na ka react hi delayed gastric emptying hei chu nakina kan le react thale don ya har khop mai gastric reflux tu hei acid kan ir thu ang chi de kha nga tan te po khanin heng domperidone pantop d rabeprazole apo domperidone hin tel thin thawin ka hre khang te kha an mang thina atang kai me mani ti chuan ulcer le gastritis te hi mizoji ga hianin nei hi kan tam ang ringin la ngai ulcer kherlo po gastritis pum thalo shim shim hethila hi chu H pylori infection bacteria ina thlen chu om ve ma se excess stomach acid puma acid tam lutuk enge chan stress induced ulcer te poyom ve thena kan stress tu ka wangte zan kan men rei lu tu ka wangte khang awang te po khan om thaya tin kan ele in kan uluk lo wangte zu ina wangte mezial kan zu ka wangte thil thak lutuk mom lutuk kan e wangte tin hun rei tak chung na chok na mo non steroidal anti-inflammatory drugs NSAIDs kan ti ang chi ho khang te kan e awangte le in mumal hun bi kan nei lo awangte hianin heng pum thalo te om ve thei ani zinga breakfast ngak lunch chete chuanin tlaya cho le ngak chuanin tlaidar kovela zandar kovela ngamani le dar som pani le ngak cho atuga khatianga le in timing ang nimi alo ngei char eng mai lo char tlai dar ga le ngak khatiang ang ani kha chuanin heng pum thalo te hi nei ole me mai ni chu wang chuanin heng pum thalo te hi chu kan nun kan uluk hi chuanin a invent thei khop mai ni kan le in hun bi ang chi te mo khang kha thei top kan chuwa kan invent a kan in uluk thiam chuanin a ven thei em em ani tin a en kol dam thei chu ka ti chuang lo ama ro chu kan nun kan uluk phot chuan heng pum thalo kan nei emo aron chhuwa le theina tur achans te hi ati niam ve ani kan nun kan uluk pe phot chuan mo han te kha apoi mo khop mai ani chu wang chuanin zu in te mezial zuk te thil mom thak lutuk te hang te elo in lo zuk lo angaya hun bi ne ya thil kan e angaya chuan cho ei puar over lutuk te hianin pum thalo te hi siam ve thei ani heya poi mol to ke ma po hianin thok khana hanga chinga mo ka ei puar le lutuk hi chuanin ka pum hi ron nuam lo nge ani nangmani po kha a experience to te chuanin riang chu wang chuanin heng pum thalo nei tan te pe hi chuanin puar lutuk si lo real drama rei tak om man si lo wa hetianga han om te po hi pum tan hianin a thai me mani tin kan stress te hi kan manage thiam ve nga ya tun la ya pe chuanin na hi min kan thok na sa to kan na awang hianin kan stress na sa thei khop maya stress awang te po hianin ulcer le pum thalo wang chi te po om ve du khop mai ni tuin tam te po hi anga ya chuanin tru lo wa chuanin
nó chok na te hi mom le ringot lo hi nga ya koruak ka na chok na kan ei te hianin heng phum thalu te poyom du ani chuwang chonin chok na kan ei don chonin enga motal kan ei anga ya tin doctor ten na chok na an cho te pe chu chonin heng phum dam doi te po hi an cho tel thinang che u no khawang khan heng zong zong hi education awareness ani mani thua dam doi ei kha apoya heng te hi kan ron injir tir lo lo ani achan chu dam doi kan ei huai tumaron lawa ei huai kan tam tin engmoni chu kan hrevek kan hrenel nual bok khatianga nia wang khan hetianga ron in shil lo lo hi atha ka ti thina chu wan chon hetiang hianin kan ron in shil lo lo ani ti kha tun tum video ta na kan han soiza ba kan han react thei te chu ani soitong khanin kha hatim college kha nak B+ accredited ania private college a chuanin ami nak accreditation nei om chun an nia first a pass le distinction a pass te tan phei ka chanin admission ti all don khop mai ni ale ka ti zong kha tun tum ta na kan han react thei chu ni video le kan in hule theu don ni